bingaki alani panaringi inangmu pangituni sasana horo aku ate-ateki sasana horo aku dipusu-pusuki ibudoi ng may manariko kita na dua ulos na utanuri imanan ni tingolmi tuinan mo tortivi tu tortiki marsana noi diulosi wando ditagi-aki malang dia ho aman. Oke, masih bersama kita ya dari Labu Pertukuan Bulus Ngatinonu. Leko tanggang galit ang pulang leko. Lagi ko pulang bertemu di Basi. Sasana horo aku di ate-ateki sasana horo aku dipusu-pusuki dibudo amang mi manariko hitana dua ulos ka utoluri imanang ditingolmi tuinan mo tortivi tu tortiki marsana noi diulosi wando ditagi-aki malang di dia ho aman wando ditagi-aki malang di